eduhaki eduhum yawma la dhilla illa dhilla arsh rahman banta ilahuge arshige hiyawa hikam kiyawa ehin hiyawa hikam nuwadu eduhaki eduhum Allah subhanahu wa ta'ala ham nihe kan arshige hiyawa hikam lebadu sabatun yudhilluhum Allah ta'ala fi dhill yawma la dhilla illa dhilla eham mihunge terega uma algonmen azum koppa ma azum korge masaka koppiya insha Allah summa insha Allah kamyabuan hoday gane vel nikam ballawa eham mihunna ki kobat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani hammi heka qiyamatuhum Allah subhanahu wa ta'ala arshige hiyawa hikan lebane e arshige hiyawa hikan kiyawa en hiyawa hikamen nuwane ni istakum wani eirun edani unga amala ekasene gotum daluke teriya garaguwa mahshar maidanuga zikur boduwa hasam boduwa vanuwa hengifa eyuga arshige hiyawa hikan Allah subhanahu wa ta'ala hammi hekadde bae hammi unge terega ma adum kan alu baye azanni be elmati Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmat libigatum Allah subhanahu wa ta'ala ruhul ganna wa alakafum Allah subhanahu wa ta'ala ke nemat ke goti sor ke dium Allah subhanahu wa ta'ala ke kofa ya azab ke goti narakai salamum khiyala fikru etana nugadda wa ingedo iya samaru nuwe ni adu asawa iwe adakan hadawa aha adakan hadawa ingedo ni iwe adakan bejiya manfaanu Quran aha adakan bejiya manfa Quran adu manfaanu Quran ni haye iwe adakan ba eniha aha adakan bejiya adu ni haye manfa Quran iham ni ko bahasa bayan kuraba hadis kurabani imamun adil adil imam qauman ke wata jamaatan ke ismi hakar beliye kan hurage enen ara baru anya weri umal libi pawa hal ena insaf kurani Allah subhanahu wa ta'ala yadiru nikanangala bisawa cheyeto qaumen wata jamaatan ke isweri kan enen libi pawa hal enen ebon ara bar ikhtiyar ena berun ha goten ebani hunna meduga hadaluma ekamako ena ni hunna meduga adl weriwani insaf weriwani haqqu takameduga rakkat weriwani Allah subhanahu wa ta'ala yabir hendisiya eni haya ifada imamaya ifada weriyaya Allah subhanahu wa ta'ala qiyamat duhum arshige hiya wa hikandeb وشاب نشأ في عبادة الله زوان كم کے آرا بار جوشا بور این کے گینگ آئی این بینوں ہاگو تکنگلو من اللہ آرا بار دیکھوں این کے زوان کم اینا اللہ بیروسے گنگ اللہ اروت کم گا ہے کلی زوان سبحان اللہ زوان نتکا کہامڑو اچھتو میت کہامڑو تو ایمان کم گا حضوریں ترے enege zuwan kam ga ara bar josha bor enen hurihan ba maga kundang magudak kairuga Allah habbiru me huriha mage du kallafa Allah ga amrak ye mangena nahita kun ena duruge enege zuwan kam egotu ga heda kolli zuwana qiyamatuhum Allah subhanahu wa ta'ala izwana en arshige hiyawa kan debba hoda ganna benum kom zuwana kam yati fursat nunto ko baito hurahaki hadi huturu huri hanu baitang huri tanegga hurege ein salamat beganti azwan kum ke bar Allah ke amrak ke mangat ma hay ko Allah kiya shakket madma arshi hiya wa hikmene liben hiya wa hikam tiwa hiya wa hikam nuwe kande elige dos annan ka yaqin e iman begin algonnan niti kende kiya e iman nuwa e dos qabul nukra bayt ule gobbala eni hun tabawege hel digen diun e algonmen ge moy kamen nunto algonmen ge abajje kamen nunto سلام ومتك فرصة ورجل قلبه معلق بالمساجد إني هنك هي مسكتوغا إني باواميها مسكتوغا هنجلوالو هنكتو مسكتوغا إنك هنجلي باواميها هنا بازاروغا هوتر مسركمغا هوتر أدي إهن دنيا لي مشغلايك هوتر لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أصحاب الجنكار الله بيان كربه ويفاريا غنلكما انهم الله بذكر غافل كنله افدميه كبو افدميه يا قيامتهم الله ارشيه يا وهكذا ابدو فسر وقتن هنا بلالا
irunnama isbalala atugawna gadinnama isbalala ma hadiruwan ba waktu annani kongiratto abadu menege hinge onnani iya taneggaena huttas masekke kuriyas kulwareke teriyadiyes ehempada kamakadiyes ena ghafil nuwe enege mittuga enege hin elifa enege hibbani mittuga en ifadamiha Allah subhanahu wa ta'ala madama qiyamat duhum arshige hiyawa ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه دنيه کو تکونک لوبی قرانی ایک کونک رحمت تریوے اولانی ایک وریوے اولانی گاکم بابنی ہم ایکنی اللہ تا اہم پدا دنیا دی ادم کتکینو ادی دنیہم وکیونیاوے وکیونی اللہ تا گلما وکیو اللہ تا بابا دنی edenihunge baddalu nota edenihunge gulu nota edenihun ruli wali Allah Allah ge dinan ena nu kiyaman tariwegi dinana duga ihana tariwegi dinuge shiar ka kamenu hitayegi dina kudawegi dinuge kamaka horege de basweriu de kolweriu ruli enum gotigga edenihunge gulu Allah ge dinan taka ehem bidiya egotuga Allah gulum babagi uleni eden enihunan Allah subhanahu wa ta'ala qiyamat duhum arshige hiyawan kande ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ريتي كما فريهم كمجة منصب جبري أنهنكو إني النبا كما فاحش كما دعوة ديني قوالي إبتس كهلا هرهن سنة ميهم كوسنة بلن ميهم كوسنة عندي كمجة قوالي إكمكو إينا mi jawabu ga bulani inni akhafullah ma Allah birugane mandan nuqurana nahadana ehem pada hurahenne ego tangena du kollani ehem diya yawm qiyamat duhum Allah subhanahu wa ta'ala ifada nihaya arshige hiyaw talte direwum ga maqsad ki rahma banta ilahu ke rahma ilahu ke ruhiwadi ka tum hasil kurum kam ga mu'min ala hadan jehel baykumihum berum ara algon men nangebe tene ule got emihum balala fa egotan algon men hene kanu je algon men iman kam ga hulani kam algon men daangebe je kam marwagen adun dirigen Allah ga hadratan algon men hisab den je kam algon men ule pawa ehima rahmat libena arshi hiya wa kan libena mag tahilo pawani ko edu ko la moye ka begenwa mi dunia ves libifa akhirah ves libifa ei di hayat ke baad je ego balance helligen gelligen nudambi wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa kimage nafsu hifahattalani nafsuge eduntakan helli gelli nudani egotan eniha hifahattalani Allah birwetiwege kamabbeseemu eniha Allah debba jazaa'iki ilah de rahmat ligol nikam ballama mi ke mi adruweri imama ene baru ebo nafsuge eduma kantak kurak ena Allah habbiruweti miha zuwan kam ga arabar nubamam ga heda kollewen ebo ekam Allah habbiruweti wegen hakku got ga heda kuri miha ene ge hin ek ehni kantak ga duniyawi elwalum ene fursat ebo ekam Allah habbirum ene ge hin abadana Allah ge misjitu ga elifa ene waqta balale farban eniha rakateri wani eniha eddes kala hurhennati riiti mansab geveri laarive suri anhenako ene da'wat midani faahishkama daan eddes kala hurhenne eddes dakeni henne manalenne ene ekamako Allah habbiru me bunalani none ke tiekam matenno qur'anane ma Allah habbiru gane subhanallah en libene arshige hiyawa qiyamat yaqin sayyidul awwalin wal mursalin خاتم النبيين رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القرآن شك لم يكن مي يقين يجتو تين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ميها إنيها إن الله دبي مدلون الله كما هذا قرآني heda kurumga enege kanatum kura heda watan nenge ha sirrum Allah hattaka khalis Allah hattaka kuran
Ikutan Allah gemabga mudahe da kuramiha sadaqat di ulemiha qiyamat dohong Allah subhanahu wa ta'ala iniha arshi ke hiyawal kande